Muri Congo Brazzaville, Perezida Denis Sassou Nguesso yongeye gutorwa kuri 88.7% by'amajwi. Sassou Nguesso ufite imyaka 77 y'amavuko abaye ku butegetsi imyaka 36 yose hamwe. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya Ethiopia ivuga ko abasirikari ba Eritrea bishe abasivili barenga 100 mu ntara ya Tigray mu kwezi kwa 11 mu bwicanyi bushobora kuzavamo ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu Misiri, ubwato bwa rutura bwikoreye za kontineri bwaheze mu kigobe cya Suez bwafunze inzira nyabagendwa yo mu mazi uyu munsi kuwa gatatu bwarimo gupakururwa. Uburasirazuba bwa Libya ejo kuwa kabiri bwahaye ubutegetsi ubuyobozi bushya mu gikorwa cyo kunga igihugu cyazahajwe n'intambara no kukiganisha ku matora azaba mu mpera z'umwaka. Naho muri Uganda, umunyamerika Guy Smith ku cyumweru yatawe muri yombi mu mujyi wa Fort Portal mu burengerazuba bw'igihugu akekwaho uruhare mu bikorwa birwanya guverinoma.